bayise ngo iki Icefall. Alright, entertainment abana bateguye. Ntagarabo gusa filime ko yiswe ngo nangwana mu filime nka The Town. Ukabona filime kwanza kamemiretse. Clyde. Hano orantanyana kango you never really know who your friends are until ice breaks. Usimvuge wiki. Muri make kavuga ati wenda inshuti zibona mu byago. Urumva ntabwo ujye umenya inshuti zanyu kereka igihe iri mu bibazo bikomeye cyane. Ntabwo uvuga ati umuntu inshuti koko yo kugumana. Tangira hakuno. Hano kuri pawn shop. Loan buy sell. Hano atanguzanyo kugurisha boro kugura. Haruwazaga amasaha y'umugoroba. Tangira avuga ati buriya inshuti nyanyayo uyibona ibyo yakomeye. Manego ko yakaje amasaha y'umugoroba. Bazana umuntu wambara filime amasaha y'ijoro. Hano araboro bagurisha boro za kera, amasaha zo kubwa Bonaparte, ibintu bya zamani, ama paintings, bariga nawe yinjiramo. Ariko imirebere n'uburyo yubise kurutwe kuri kamera. What the fuck are you talking about? Uravuga ibicyuwe. No, mine is a safe. Isaha y'ubwo yawe nango ndaguza Psycho. Uri muri amisaha yo Casio. Ntabwo rero byakunda. Bari kuburyo ari maragenda niba ashaka kugura niba ashaka iki agenda kibaguza arebe hindukira urebe filime ndakubwira abanye filime nka Takers kabona filime nka The Town filime z'amabandi ntucikwe ni filime Billy Cruiser, fuck off. kirya gapanda umuhombye gusa. Can I help you? Nagufasha gute mugabo? Mufasha iki? Arangije abantu bagura ibintu bya kera bakanabigurisha ariko usanga ari ibintu bihenze ko ari mu byaka ya kera ari ibintu by'amateka azana urusaha nkumva ashyira muri drawer ashyiramo hakuno. Thank you. Sawura koze ndarakurura. Nabye neza. Usabwa zamani. Bishanya nka za Mona Lisa. French. Nizinye zo sani zo mu Faransa bwa kera. Not worth a lot. Ariko ntage kuyemenshi pe. Arangije nabanza rumviriza. It's sticking. Nakarimi kayo karacyatera. Yitonze. Umuza ni sara mubura. Hello? Yewe. Kumbe! Kitsaha rero migisasi ndani. Oh! Kumbe barabajura. Reba filime sasa. Filime yaje yatangira. Hano bacuza ibintu bya kera. Reba filime. Bari ibintu bihenze. Rangije umukobwa acamo hakuno yibura ufunguzo afungura handi. Hey, nakwe filime yaje yatangira. Nakoro filime nka The Town nuti ku filime. Reze bandi bashuri ndani. Hano bacuza ibintu by'agaciro boro za kera amasaha ya kera. Barangije abagabo ko bakaje. Ku bantu mukunda filime z'amabandi ntucikwe ni filime. Bahise Icefall. Yaraye maranyinisha mwije mindani sha. Kumbe harimo pagasi ndani. Bahera kwa pagasi. Tayari. Hano nakuzuyaza. Komeza sha. Raka. Bambaye za maski. Bagabo zira nabice nyina abajura ruharugwa. Hey! Rugambi ndani. Ndeze bandi. Uri mwe. Nagutinda mu mayira. Hari boro bashaka tu. Abakanya bana mwabasenzi mwe. Hani ndani. Hari harimo n'abakozi barara. Nta mukozi. Baza n'imbunda bakaguha. Nta mikino. Mukozi wari uryanye nacyo tumushaka ufite imbunda na turosa. Barangije. Nta kintu gisigaye bazana manager. Nta kintu gisigaye. Munyizera n'ukuri kw'Imana. Amafaranga menshi tukajyanye mu gicamunsi. Masazida. Baretse. Bagabo. Aragwa amerwaye ndakubwiza ukuri. Arangije. Arasugutwe kwe mu maso. Amafaranga ari he? Yaratanya ngo twajyanye mu masasita. Byo nashaka kubyumva. Ayiwe mana. Ndakubwiza ukuri. Arasukundi gutwi. Abajura zira. Mimi nataka pesa nashaka amafaranga wa musenzi we. Mimi nataka rufito. Ndakubwira amafaranga ari pe. Nundase. Abonye ko abagabo bari seriye. Bamuzana hakuno. We shenza lakini ndakubaza amafaranga ari ukazana imizezo.
gira vuba. Kumbe hano hari bya loka nka bimwe byo muri gym cyangwa za interina, usanga abantu babika ibintu byabo iyo baje mu myitozo. Inyuma ya loka hari undi muryango. Kare ko soshaga waruriki. Yo mani mucunga inyuma. Ndani bajura zira hano nugushyira igikumwe. Fingerprint yari irakora. Base kamo dori faranga wakachwe bona faranga. It won't be long before the Albanians get here. Aya mafaranga nawe nya Albania nawe muri bucikire. You guys don't even know who you still Nimumenya abantu muri kwiba muraza kwicuza pe. gonna regret. Tasa watu zicuza wapfuye. Dora mafaranga ona pesa papa. Reba urufito. Bana barapakira. Ese bandi basaye umugoroba. Waya mafaranga naye abanyarubani. Bapakira ma suitcase amafaranga barapakira koko. Bashyira amavarisi bibana kokayini. Arari kibya bapakira kokayine abandi barapakira. Dore ibikapu burunga fata nka bingahe. Ari ana amamiliyari y'idolari papa. Chepo data we barangije we mwese arabauramisha. This is necessary. Ngane ibintu bibana neza kabisa. Yahori zo mu Rwanda nk'uyu tugende comoka bro. Sanga aho tugende karo kambuje kurasa abandi bantu. Mukaraji arangije avana yitunda. Guruneri. Ntabyo gusiga ibimenyetso kuramo pini. Tayari bwatinze bahise bacubuza uburyo umwete no kuvaho ngo nta gutinda mayira. Faranga ryawo bararipakira ariko twabonye ngaya amafaranga naye abanyarubaniya Nawe bari uri kwihumurirwa cyane bageza barayihungirisha faranga new life. mana wanatwaye akobokeye bro tujya gutangira ubuzima. A whole bunch of fucking lies. Amabona amafaranga nangaye kumbe bose uko bari ari batanu bafite umuyobozi wabo. Problems? Smooth as silk. Just Hari bibazo ya byagenze neza nkuko twabipanze. No fuck ups. Nizere ko nta mwanda mwateje. Lay low. Keep your routines. Basore batorera nubwo twibye amafaranga mugumeze mutuze mukomeze mukore gahunda zanyu ko byari bisanzwe usohokera wasokera ngatagira ikintu gihinduka. Don't meet Kugira ngo atajya no guceka one another. nimwongeye no guhura ngo murasohokana. Sniffing our trail. Atazajya n'umuntu utekereza ko ari ikintu twakoze kidasanzwe mukomeze gahunda zanyu nibariraga mu maranja ujye mu maranja ubuzima nyine mukomeze nk'ubwa buri munsi. 10th, meet across the res. Ati rwose kutari ikintu ngo tuzamuka raise The money! amafaranga tuyagabane. Mr. Rhodes, just to say thank you for Nyakubahwa Rhodes nshaka mushimire the second chance. kubampaye amahirwe ya kabiri. Umusore Take care of the car. wowe wite ku modoka sibyo? Sawa urakoze boss. Rangije hano rufite indege yeburi bubyara amafaranga abandi bakora iki? Pilot mushasha Fini byagenze biti? Finn is no longer with us anymore. Fini nagakiri kumwe natwe niyo mpamvu najaze n'umupilot mushasha niwe ugiye kujyana amafaranga. Get the last one. Akira rwose igikapu cya nyuma barangije igikapu cya nyuma bagishyiraho ka tracking device n'umupilot bagiye guha amafaranga nawe ataba yabiba nawe nta muntu bizera na amabandi. Barangije bahereza umupilot ngo agiye kwimuza karise yitwa Raise. Ni bwatinze pilot ajyana amafaranga nabo barasigara ariko ku itariki ya 10 bari bazambuka Raise bakaba bajya kugabana amafaranga yabo. Pilot akadege ni gatoya karikoreye uri akacyabakanga yageze mu kirere irafatwa. Reba icyo bita inyatsi ifatwa harimo n'amafaranga y'abandi. Dore indege ngo irakurashinga dore indege ngo irashyira mu kirere dore icyo bita inyatsi harimo idolari ry'abandi papa by Icefall. Ubicoze icyo bitandatu mwaba ni menshi ra karijya show kwezi kose filime za Sankara Junior Giti Dirani barakwereka 5 months later haciye amezi 5 nyabone ijambo ni months later ntago ari months sizari mu kujya mu months. Hano haragiye arakubita urubura ruraza winter zari zegereje hano hose ni za rubura bamaninga amafaranga yabo numbaza ngo myiba yarahiye niyo byararangiye biteje ne konepa tugaruka hakuno. Abantu baturiye za North Pole biya bihugu byegereye North Pole kumbe hano munsi y'urubura buriya hano hose ari urubura rwinshi iyo hari inyanja n'inyanja yiruka barafu kumbe munsi ya barafu dore kaka chip kaka microchip k'ivarisi. Mazi aragiye indege yaguye mu nyanja
nyuma yo kugwa mu nyanja amafaranga aracyari mu mavarisi buriya uzatunge varisi ifunga neza. Kumbe hano disi hari umumiranjanga yituriye hakuno mu rubara n'umutindi n'umuhanya. Ya Maniga yibera hakuno do nawe ubuzima urabona ukabwibwira. Hano ngo ko yicaye aha afite agafoto kari umudamu nakara niba ari famiye yiwe nimba ari abantu we yabuze je ne connais pas ariko yibereye hakuno nayo byaramucanze. Umumiranjanga w'abandi aranda afata ka gafoto za hakuno gasese hakuno ugiye gapfurika mu kintu kibaza nk'igikofi nacyaronya arapfunyura kaficinja hakuno ukonje ni bwose buri abantu batuye kuri za North Pole Canada hano nkaho Russia nemvuga North Pole ko habure twingandagira bitabone yamenye byari byo ni ibihugu biri mu majyaruguru y'isi kavuga gutyo basi ariko hamwe hejuru cyane urumva ugasongero birakonja boro. Maniga hakuno yarafashe inuma agapfura baba akaryotsa akabare ryarya uyu munsi akaguru kare gasigaye nakonde nyine umufupa aragenda akawuvovora inzara si ikintu tayari. Maniga bukeye nta kindi kiba nafatana urugose urukapu rwe n'umuheto n'imyambi ziwe hariho n'imigozi agakora iki akenjira rubura. None ibaza ahantu hari inyanja ikagenda guhenuka barafu akenshi n'umagenda ahantu nk'ahantu bwo urigengesera hari igihe wakandagira ahantu hari urubura rworohereye cyane ugakora icyo ukaba watebera. Noneho amazi baza hejuru kuba harabaye barafu umbwire amazi arimo indani hasi ameze ate yo aba ari muri minus negative ubwo ni muri negative. Ubukonje murabizi ni amadogere Celsius. None baza iyo ugiye muri mwe boro kandi buriya ngo kugira ngo firigo ihinduke amazi ahinduke barafu muri firigo aba ari kuri 0 degree Celsius. None ibaze hano mu rubura amazi ari munsi y'inyanja munsi y'urubura aba ari muri negative 0 urumva muri mwe 0 naraze yageze muri mwe 2 muri mwe 7 muri mwe 16. Kumbe maniga hari ahantu yajana katabarafu nawe ni umunyabwenge azano yihambiriye ikintu kugira ngo ntanagenda kigire gisigare hejuru kiregira. Maniga ni umunyabwenge azana ikidobo kiwe yaza akabanza akavoma amazi kira ku ruhande. Kumbe aba yasizemo indobani akirobera udufi utwemire twiwe nakundi. Maniga araho nawe gikiraho umutindi w'abandi yanafite nanjoro yiwe ni igipiki ariko bwa piki kaba kiba kitaremereye cyane abona hano akaganza arakeni aka kaganza ni kamutugani abona akaganza kanambaye impeta inahenze aracukura. Maniga ifite agapiki kiwe amena barafu Maniga barafu highway havayo mayiti mayiti nikira hano hano hose hari inyanja kubera ubukonje bwinshi yahindutse iki barafu. Maniga kureba hakurya do agwa kuri ya mavarisi. Maniga yitonze urusi uyu muntu iyi varisi yitwaraga he koko wa mutindi w'abantu rebe do imwe iriho tracking device iracyanaka acaka gufuri. Dore ngo sasa umugisha urasekera umutindi dore ngo aragwa ku miliyoni y'idolari yiwe tatawe hari ibintu ubona nubyumvisha ko umutindi ubuhagaze nubyakiri dore ngo aragwa ku irufito tatawe ayika tatawe mani nyaruka nk'inyawuku mana yera nk'ubufu bwa gitarama ni igihe cyangwa
arebye mu mazi hasi abona muri uru rw'urudege bibwaciye amezi 5 indege uko zimanuka nta muntu ugeze aza hano hantu manigani bwatinze araza yitekera udufitwe ipito n'urufito muri hari ibintu bikubaho kubyakira bikanga banigi yabuze ibitotsi umuntu aryama saa 12 byageze saa 6 za nijoro akireba amafaranga atayakura hejuru nayange ndimo ndarota hari ukuntu ubona ibintu bikakurenga ukajya wirya ikinyunguti cyangwa ukikubita urushyi ndi muzima cyangwa nasinziriye nawe ubwo ko byakira byakuraniye iyi pesa kabisa bwatinze ugaruka hakuno hano mugenzi nko muzi by'ibyaro nta cyaro kibura sherifu How's this, Tim? ya ubushyuhe meze butema Gonna get his meds. azirose kuri clinic baramuha imiti ye When he ariko no kumugumiza ashyushye mama mube hafi 20 years ago, I brought your fever down. mwana wanjye imyaka 20 ishize bararwaraga nkakuvura sibyo So don't akugabanyiriza umuriro tell me what. rero ntukambwira ibyo gukora ku mwuzukuru wanjye mugenzi ni nyina n'umukobwa He's wite kuri Carol Bodhi you are. ati mwembi muri umuryango wanjye rimwe mfite hano You know, your grandmother would have been proud. ati nyogokuru mwana wanjye yakakwishimiye should have killed me for putting on this. ahubwo yakaba yaranangije kwambara uniform y'igipolisi Get the- n'ubwa sherifu Always complaining. mwana wanjye kuko utanyurwa n'ibyo ukora Things, Annie. mwana wanjye impamvu wagiye muri ako kazi ibyo ukora hano hanze ani ni byiza kandi kuraje mugenzi umukobwa niwe wadeni wa karitsiye niwe wagareye ba sherifu hakuno ni game warden state of Montana bwatinze hano hari aho bakorana I was in chasing after his. turaza kugira ngo twose tujye mu mazi gatoya Fellas, this is Annie. abavandi ni Annie He's taking over Tom. Tom rwose ni atari He's real Native American. ati rwose ni Native American Blackfeet. Blackfoot. birenge by'umukara mukaba n'umukara Hey, well, nice to meet you. geza gura nawe Yeah. kandi tugiye ku mugezi On whose authority? ariko umugezi urafunze ninde wawufunze se My authority. nige watanze itegeko yuko nta muntu ubukoresha umugezi urebe Come on, cut us some slack here. nagomba ujye ukomeza ubuzima 5 miles. And I. twatwaye miles zirenga 45 tuje kureba uyu mugezi There, yes. gute mwatubuza kuba twadayivinga Less than 4 inches thick. barafu yatangiye kukoroha izuba ryatangiye kurasa mushobora kuba mwajyana bikaba byabateza ibibazo It's cold. kirima zirahinduka ntabwo ari kirimani weather ntabwo mwemereye kujya ku mugezi And who's gonna stop us? nta muntu uri buduhagarike bafunga umutwe You. wowe se nkande se haruguru ibigabo usanga bisuzugura igitsina gore cyangwa abakobwa avuga abagore muri rusange ati ntabwo watubuza umukobwa we okay sasa umukobwa kubera agasuzuguro azana kashipo imwe yo kwipine noneho turebe icyo muri bukore ni muri karitsiye ayoboye aba ni abakerarugendo bitwaraho gutya baduha amafaranga Serious? uri seriye cyangwa Just be a little bit more. wagerageje kumvikana n'abakerarugendo sibyo No. oya Fuck, lady. aho wa mugore urakora ibiki Gosh, she's got a job to do, all right? ari mu kazi ke wa mugabo ntuserere But, look, ariko umva gatoya she'll take it off. uyu mukobwa akunda abantu mwubana umwitwaraho neza araborohereza Am I right, Warden? hari abakobwa muri isi banza agasuzuguro amahitamo nayanyu koroha cyangwa amafungira imodoka no kuvana bihinduka ikibazo No fishing. sawa ntabwo tugiye kuroba ntabwo turi burobe ubu turabyumva bari baje muri karitsiye yabo ariko hano amategeko na ya sherifu avanaho kashi pawa n'undi munsi Matizik just called in. Said he's jedi yahamagaye there in the middle of the lake. About 3 miles. ariko yavuze ko rwose Yeah, head out there now. Oh, and by the way, a bunch of us are headed out to... ariko benshi hari aho tugiye muri Silver Rock And sick. ewa ni abagabo ni abaswa nyuma wandambiye Ben. sawa ntacyo ngaho nawe ugira akazi keza kano ni kagenzi ka sherifu kaba kabyoroheje sasa hakuno kumbe dore umwe muri ba bajura yasigaye yibera hakuno We're all sinners. kumbe maniga nyuma y'amezi 5 bimaze acanze amafaranga yaba yabuze yihindukiye padiri ati twese turi abanyabyaha But gusa the Lord, He forgives a sinner. ati imana ibabariye umunyabyaha Luke tells us that luka tubwira yuko it's human. But if you do sin, then you got to repent. ati rwose umuntu ahame icyaha cy'inkomoko ariko iyo wicujije ibyaha urababarirwa maniga ari igisambo ruhorwa ariko byaranze aravuga ati ntabwo nzaburara aza kubaferera hehe mu rusengero Kid, ati rwose abanyabyaha baze kwa data
kumbe dore cya kijura bibanye filime itangira. What I'm saying is that Icyo mvuga ni mwana sigaza kuba Ferasi lead to redemption. ati rwose amarembo yo gucungurwa arakinguye. It's hard for sinners for sure. Ati rwose kubwo Uwiteka Imana uzatura mu mitima yacu. Mureka dusenge. Yamaze kubasengera. Hey, barega rwose niba arahindutse nibyo ntaramenya. No moment for a sinner, Father. Padiri wabonera umunyabyaye umwanya ra kirivuga. No sins I can help you with. Niba ufite ibyaha nagufasha ariko hari ikindi kibazo. The tracker was tripped, Pen. Ati mwana tracker twashyize ku ivarisi y'amafaranga wa munsi yongeye iraka. Yesterday out on the lake. Ejo hashize ku mugezi tracker yarongeye iraka. Aha. Plane disappeared almost 6 months ago. Ati ndege yabuze amezi 6 ashize. Never made it to the other side of the res. Niyo mpamvu rero twaje hano muri Les ntabwo twazanywe n'ibindi. In dollars. Biriya bikapu byari $20,000 ni amafaranga menshi. Ayo mafaranga uko biri koza ari munsi ya barafu. Thinking the tracking device leads us to the sunken side. Ati rwose twabonye iri mu gace ka Cessna. That's not. We have Device niyo yongeye kubipinga igaragaza yuko ari nzima. this. Uko biri koza hari umuntu ayivanye kuri suitcase. Nothing against the law. Nta kintu ugiye gukora gihabanye n'amategeko ntabwo ugiye guhangana na Yesu Kristo. Umva. So we could use you as a guide. Wenda wowe ntabwo uri umuntu wavukiye hano ariko twadufasha nk'umuntu umaze hano iminsi muri barafu. Udufashe sibyo utuyobore muri ako gace ka Cessna. Padiri You owe us. erego cyadufitiye umwenda. Serena and Ellis. Serena na Eris barize nabo ngaba ari abagenzi bose baje. Ka tracking device kongeye karabipinga. Turashaka utuyobore tugeze hirya y'umugezi. Yeah. Erega n'ubundi turacyari ikipe Days. nko mu minsi ya like good old days. That's blood money. Bana ina amafaranga menshi bro. $3 bill. Don't you think? Ari amafaranga twayameneye amaraso buri dolari yari yamenekeye amaraso. Ntabwo twakwemera kuyahara kwerekeza. Byatinze bafashe imodoka bagombezera ikiri. So, you found God. Mwana baje kubona Imana. You found me. Imana niyo yansanze. Change your name to Milcom? None izina nako utarihinduye. Phoenix. Hano baza baganira muri bagenzi be. Bivuze ngo bameze nk'abantu bavuga ngo Imana yabakuye mu mukungugu birongera bagera ibyaremwe bishya ngindi icyaremwe cy'ikibonke. I've been sober 3 months. Mwana nanjye naje guhindura ubuzima amaze amezi 3 mvuye ku nzoga. Shit. Si inzoga gusa n'izindi droga narakati. Ni byiza mwana, that's great man. Day at a time, right? Proud of you, Ellis. Atelis ndakunezerewe. Got some projects of my own now. Mwana nawe mfite imishinga yanjye nk'umugabo. Nabonye ko ibyo gukora mu biyobyabwenge na gahunda. Umuntu abagomba kujya startup cyangwa itangiriro. Wow, ni byiza. Twavukiye kubaho wenda tuzanapfa ariko nta mpamvu yo kujya nubwo turiho nabwo tubeho nabi. Kandi ariko tubyite duhora mu biyobyabwenge n'ibindi. Bwatinze. Sasa kuno sherifu hari ukuntu abagenda akareba abantu barafu zagize zahindutse amazi abakata muri teritwari ziwe. Nimba nta muturage ushobora kuba yarohamye abe yarohora abe yatabara. Ariko nguzuba ryatangiye kuva ngo barafu zatangiye koroha. About 10 hours before this starts melting. Ati namasaha 10 mbere ko hano hatangira kuyonga. Nice. Bivuze ngo truck bari kwireba neza. Truck iri mu mazi iri hano muri zikaritsiye. Or maybe somebody else is out there. Erega basanga ari n'umuntu wanayifashe. Me somebody else. N'icyo vuga sanga undi muntu. Tell about the money, Pen. Mwana cyo dukenera na amafaranga Pen. Didn't tell anybody about the money. Nta muntu ugeze mbwira ibijyanye n'amafaranga. Naraje nayo ni turi nagusa. Yeah. Akabayibonye saba. Let's move. Reka twerekere sasa. Binjira urubura tu n'imodoka yabo. Kumbe hakuno sherifu. Hano hari abatwaye imodoka byabo bya Ford bimwe bya kera. Hano muzehe kinjiye muri barafu. Waramutse mwana wa. One of those warm. Na imodoka yafasha hano hari hashyushye. Muzehe Jedi nugira ikibazo. Barafu yandaburishe. We can get you out of there. Thanks. Kandi buryo kinakudepana. Sawa urakoze mwana wanjye. That's Martha. Martha ameze gute? Yewe ne bisanzwe. Ne mushuti wawe ariko yabaye mariye nanga kiri mu rugo. Bakiraho. Uriya nindera? Kumbe wamumira njanga n'ubundi witoreye amafaranga.
araza karoba akongera akicomokera nta muntu abangamira He lives up uyu mugabo muramubona off the land. ariko ntabwo ajya ku butaka numvise amateka ye ngo urashaka umugore we sinzi uko byagenze ni umupocha. So you got help already? Yewe ndamuze ndabona abonye ubufasha nta kindi nagufasha. Sawa. Ba pocha ni abantu bitwa barushimusi. Catch. Couple of Wafashe kira. perch. Got a license for this? Afite license y'ibintu utwaye. Fishing here. Oya ni fishing gear yanjye. Indobani yanjye nta bindi. No, don't. Bifungura. Sheriff afunga bona mifaranga. Binikira. I found it. Narayatoraguye. Where? Wayatoraguye he? Yari. Where are the eyes? Yarari munsi ya barafu. Okay. Munsi ya barafu nayivana hano. You take off your backpack slowly. Shiri urwo rukapu rwawe hasi mbere ya byose. Wayatoraguye muri barafu nuko mwiba abantu. Kana moko nyabona. Place them on the cab of the truck. No sudden movements. Ahubwo ibintu cyara mu modoka. Did I do something illegal? Nta kintu nakoze kidasanzwe. You have any weapons? Anything sharp? Nazi intwaro witwaje? Rolls in the sled. Oya nazi intwaro nitwaje. Hands behind your back. Come on. Boretse udakora ibintu by'ubuswa na gatoya. Ibintu ukora ugerageza twubahane. Mama ari kuri murandenganya. Sasa muri Amerika iyo umuntu afite amafaranga arenze amadolari 1000, uyagendana mu ntoki baranayakwaka. Ugutu umuntu w'umuturage ujyana miliyoni mu ivarisi. Siviriya none umuntu w'umukene nk'uyu nguyu. Batavuga ngo wisha umuntu uko biri kose. Areka sino ukoramo. Sheriff Raye hari umuntu usanga ikivarisi cyuzuye amamiliyoni. Name of Harlan. What's your last? Ngo yitwa Harlan, izindi witwa nde? Fanshaw. Nitwa Fanshaw. Fanshaw Harlan. About 40 minutes out. Ndakugera minota 40. Nyereka nyereza location yawe. Sasa hose hari ubukonje, hose hari snow. N'inyanja ubwazo zarakonje zabaye snow. Lottery. Bamusazi yatsindiye mu rusimbi. Ariko hano hafi n'ahantu hari kasino ngo yagiye gukina urusimbi abona amafaranga. Bitabaye byo rero yisha umuntu aramwambura bakiraho. Hari abandi zazaga. Urebe. Banyiri faranga. Lake's closed. Yewe umugezi warafunzwe. Early thaw. Biba byiza mwasubira inyuma. Bano barimo barashaka bari bakucya ka tracking device. Around for your safety. Biba byiza mwasubira inyuma mukajyana atekanye. Hari imodoka zanshaka zarohama. Bari hejuru y'inyanja. I think you got something of ours. Banza ari ikintu cyaje ariko mufite. Sasa ya track igikapu maniga yibye ryo kirimo ya tracking device. Uyo nati mudufitiye boro yacu. I don't know what you're talking about. Ibyo mvuga nabyo nzi pe. Nabyo uzi. Okay. Arishiramu. On your fucking knees. Njya ku mavi yanyu mwese. Mwese ku mavi yanyu. Now. Nonaha. Thought you said no violence, man. Mane bano manoreringana ntabwo tugamije kubahohotera. Usaka imodoka yabo. The money. Search the fuck. Saka imodoka yabo. Tetuwa kadufunga umunwa. Yagucaka zimodoka. Peni avayo. Who's the prisoner? Iyi mboye se ni yayi. Just a poacher. Ni poacher bano bantu. How we looking? Wanyamikira. Just one. Hano harimo kesi imwe. Okay. Where's the Sasa. rest of it? Andi mafaranga yacu ari. Sheriff Razi ni byari byo. Andi mafaranga yacu ari. There's more. Oya nayandi twabonye. Ari yase mwayabyaye mwayakuye. You mad at telling me? Bibaye byiza niba nacyo gutwaye wambwira. You don't know. Ntago mbizi. Ntago bizi. Sheriff ndashaka amafaranga ari. Bariga barambarana. Aratabara. Ume. Waraciye nguyu muzehe. Muzehe Jedi. Muzehe Jedi. Abayifite imbunda yo nani umuhigi. N'umusaza bararasana sasa. Sheriff nawe. Yeah. Byanyabyo. Byanyabyo. Chabita umuriro. Mabandi mu rubura. Bari hejuru y'inyanja ariko inyanja nayo yabaye barafu. Sheriff ni bwatinze. Araakselera ariko kandi imodoka ya muzehe yari yihambiriyeho. Dore imodoka ngo irituruna kubera ubukonje. Arangije maniga. Arabanza acomoramo imodoka ya Sheriff. Sheriff arangiserera.
Naho Jennifer Winzig araparamira yinagamo indani. Abasenzi sana. Hano ari karashika. Turashaka ifito ryacu. Turashaka urufito rwacu. Karashika. Naga amafaranga bayajana. Naga amafaranga. Kivarisi. Barahananuka bombira kivarisi. Kivarisi kirimo amafaranga. Kivarisi kinjira mu rubura. Kivarisi kinjira mu nyanja. Man. Iyi ni nyatsi yitwa tura wasi dore ngo arameneka. Ibaza ko nanya nayife mashata ni nayanje sha. Highway. Abashura. Ari kintu gitangana ukuntu bayita yabo nabo barayibye. Kero cyari cyambaye antibare. Bakirashe nirigije ariko cyari sasu bakubise kuri antibare. Ndaho bakubise kintu urababara. So you were dead. Diyo kumaze meze neza. Naretse ko wapfuye. Everybody in the SUV. Abantu bose bari muri SUV. I got hit by a Gana muzenzi twarasanyara sepine ryacu. You two fix the tire. Kuvana nabyo ni ikibazo tugomba gutunganya ipine. Cye dore impamvu polisi bamenya mutwara amapine ya reserve. Hari ipine ryangirika uri nk'ahantu haraburiza. Ariko hano ifite ibikoresho by'ibanze. Eske arafakiza. Money. Are mafaranga ari. Who the fuck are they? Baba tubaza ngo ari mafaranga ari harayo wabonye. There's a plane. Nabonye ikidege. There. Ikidege. Ikidege cyari cyuzuye amavarisi. Kiri munsi y'unuza y'urubura. Drugs, weapons, what? Baba nibyo byo bwageze niki. Plan. Yewe nibera kubuta kurumva. Yeah, Jake told me some bullshit about your wife. Jedi yambwiye ko ibintu bye n'umugore wabuze umugore. Yibiki. I saw the plane, that's it. Nje nabonye ikivarisi mbona n'ikidege nabindi nabonye. Ariko biri kose azamu kidege harimo izindi varisi. Zirimo ifaranga. Okay. I was supposed to check fishing licenses. Mana ngomba kubaza kurana ufite uburenganzira bwo kubaza kuroba ko munamburiya kujya kuroba ufite uburenganzira. Cyangwa uhabwa na leta kikwemera kwaba umurobyi. Rero ibyo kujya kuroba bino bisanga biri gakondo baragufunga. Hey, Serena. Yes, Serena. From the north? Mu majyaruguru. Right. Ande mu nzira ndaje. Bahamagara mugenzi wabo Ruhara. Raleigh. Come in, Raleigh. Larray. We got multiple shooters on the ice. Bana abantu tubonye bari barazana kuri barafu. You should. Jedi yapfuye. Uri muranye nsha cyangwa. Jedi bamurashe yapfuye muziki. But they're coming Ndikme na bamupocha. now. Yereza ubufasha none abyihuse. Abo bantu se ni bande ani. Is he anything to do with this? Uwo mupocha ari cyo bihuriye simbizi ariko binashoboka. Sawa nyumva. Station 11. Ndarekeye kuri station. I'm on my way. Kazamangare backup ni mu nzira. Sawa nabyumva nta kibazo. Amagaye mugenzi we. Ariko ari umusada yaboherereza. Ariko ngabonye abantu barimo bararasana hakuno. Barimo baragenda. Urebe icyo bitinya cyitwa tura wansi. What the fuck? Imodoka irabaraburiza. Imodoka irabakwamana. To station 11? Abo ufite umupangura. Umva kugera ku butaka ni miles ebyiri hafi. We're not gonna make it, they got wheels. Umva bibaye byiza ntabwo watekereza kumambira. Hari ikindi gitekerezo ufite? It's not happening. Ntabwo biri bube dutatane. Either of us go under, we'll both drown with these on. Umva ntabwo nakomeza kugenda nambaye ipingu sibyo? Gerageza umambure. Nebwa upingu bwa plastike. Mfite amasasu n'ujyayize ibintu by'umuswa ndakurasa. Maniga banza kuza inyuma mu modoka. Bana mu rwaruka purwiwe. Okay, let's go. Sawa ihambire dushyiremo intera ya feet 50 birenge. Kumbe dore bya bisiga bitera umwaka igihunyira. None birabyo. That was bad luck. Mwana igihunyira gitera umwaku. Padiri aravuga. Believe that bullshit? Ana uwo mwanda uvuga nta muntu ujya wizera. Hano babanza guhindura ipine. 5 or 6 warriors were chased out here by 30 soldiers from the 1st American Regiment. Tangira kubwira amateka y'ibintu byiza kubera hano hari abantu abasirikare benshi baje babona cya gihunyira barahapfira. Kandi barasika afite n'imbunda. Warriors pushed them right out into the center. Ataba basirikare bose nakazo ndwanyi. Acid melted, the soldiers started to Bari hano rwose ariko bumve ngo butayu hari urubura rwinshi. Ndamaze namvugishijwe. Hari urubura rwinshi rwo rwanabishe kandi bari abantu bari bakomeye. Yeah. Their charred bodies found days later, half frozen in the ice. Sibyo ko nabasi nabo baje ko baroka bazana barapfiriye muri barafu. You become a fucking bad weather pen. Mwana akamubwiye muvandi pen wabaye inyatsa w'ibintu bintu byivuga butumwa Off. ibintu rwose by'imyemerere byaragiye bikugira ipanje. Believe to them once. Ibyo bintu nabyizeho basi bwari imwe nabwo nyiri mutoya.
ubucyo dukeneye kumenya amafaranga yacu ari. Let me get ahead on the signal. Nyuma yaho tuba tubonye sinyare. Bro, the fuck? Ntago bikwiye abantu bafunze urunwa. Ready. Modoka yatunganye mwana. Leave, be my guest. Niba ushaka kandi kuva hano mbere unje mu modoka dutangire. Cyane badashaka ko tujyana atangire ugene n'ibirenge. It's the devil. Gusa Rose utuboye ne kibi cyane. The devil. Bivuze ngo twakoranye gahunda na se ikibi. Rose no mzazo wabaye job bwa mbere bajya kwiba. Sasa bano bari mu rubura imodoka yapfiriyeho. Fandi na wa mupocha bashyizemo intera y'ibirenge 50 kubera yuko impamvu biyambiriye umwe ashobora kuba yarohama undi akamukururira ku mugozi. Hano barafu yatangiye kuyonga ko bagenda. Sasa abantu batuye hano nkaha kubera ko nta rusaku rurara kenshi. The gray eyes, the weak stuff. Arya yubonye nuza barafu yuza y'urugerunge baba batangiye kubiki. Buriya barafu zigira amabara zose ntago bari umweru. Ko bano bakaje bashaka imodoka ya Sheriff aho yapfiriye. Tubacakaza shaba senzi. We're clear. Nabana najari. Yashiraho ka Jomeri. Got him. Ngana ndabona mani. Let's move. Tangira imodoka mwana twerekere. Imodoka yabo hano hatangiye kuyonga. Gas, let's go. Bandi aburi cyo avaramo iyo modoka. Sasa barafu zatangiye koroha. Hano bahagaze hejuru y'inyanja. Bahagaze hejuru y'inyanja. No, you'll sink it. Bari kana buryo nava makuba imodoka yafatira cya barafu. Sasa Elise amamwe baramukandara ni Padiri Penny. What's gonna sink and take us with it? Arimo aracubira hasi. Arimo arasinking. Do as he fucking says, okay? Bana kora ibyo kubwira abakinuwe. Now move slowly to the other seat. Ngwine ikurure gace gace ujya mu wundi mwanya. Uva mu mwanya wa shoferi. Hama ufata uyu mukandara. Highway. Hey, amafaranga ararikoze. Stay calm, we're getting you out. Bana gerageza utuze stay calm. We're born. Bana ntabwo urapfara yariyo. You the belt, you hang on. Bata ku mukandara imodoka irarohama. Ahantu bari. Afata umukandara, afata center. Sentire. Highway. Angije. Nakuru ariko sinzi. Aya mazi abakonjesha ibaze nawe nimba amazi hejuru yenduka barafu ubwo munsi yameze biti. Aya mazi abakonje bireze no gukonja. Highway. Kurura. Bavanye yo maniga. Yari modoka irarengerwa. Aha ni intambura irahindutse. Intambura ni ingenda mu kigande. Ingenda irapfa bano biyambiriye umugozi. Izuba ngo ryatangiye kuvanga icyari barafu cyatangiye guhinduka amazi. Yewe. This way. Anya? Ndaje kari hakuno no. Yes, I'm sure. Yego ndi sure. You speak Blackfoot. Uchovuga ikintu mikina. Umugore wanje. Umugore nagaruwa nyawe. Chopping time. Umugore wanje yari uwinaha. We're not gonna make it to him either. Listen, Sinyako twavano. Ariko reka twihuta twegera hariya kwishyamba. head there. Umuntu yabona abagangitse akanya gatoye. Ice is melting faster that way. Mwana barafu irimo meltinga byihuse. Irimo yonga byihuse. You're doing what? Turakora iki se? What I do? Ndakora ibyo ngomba gukora. Barakomeza. Kumbe watangaga backup. Ikintu baragiye bacyambika ibivera amashishi dore gukikira. Haratizira maniga nk'ubufege. Arebe ko ubufege bwashyushye umubiri. Nageze bite mwana? Ahead. Mwana bari imbere tu. Quick, when we're losing Barimo barihuta. every 30 minutes. Mwana nuko ano milimita imwe minota 30 imaze kumeltinga. Get to him faster. Turebe ibyo twavana byihuse. We'll take the truck around the weak ice and meet you at the shore. Mwana wagenda uzenguruka n'imodoka abane bafata bino moto byo kuri barafu. Turebe ibyo twakwihuta. Over there. Yewe ni twukwishari imbere. Amashyamba ndayazi. Never suspect you're out of bullets. Place the cat. Omba nagoye nk'umususpect nawe. Wambwira ibyo ngomba gukora kumba no barafu. Mane ice zirimo zamerutenga ku muvuduko uri hejuru. Around. Barafu zirimo zirayonga kubera ko izuba ryatangiye kurasa. Tubarimo barava muri winter binja mu yindi season. Run for it. Reka twirukanga tuzicaje vuba. Ku buryo tugera hakurya bimeze neza. Aho kandaje nugukoza ikirenge uguruka.
uriteguye cyane. Baratangira ariko bombe do waje ku kamoto, waje kuri bwa moto bw'urubura. Smartphone yawe yaraguhenze, none ngushyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya, yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Tayari hano barafu zatangiye kuyenga. Hariya nukuyenga hafi apfa kwa mwasobanukiwe. Bagira gutya abona bageze ku butaka. Kumbe hafa Elias etini persone. Kumbe maniga fitana aho yigangikira yitonze abanza za hakuno. Maniga afitemo n'iki whisky, afite agafoto ka madamu, niba afite umugore n'umwana. Uno umuryango wawe cyane. Banza fana y'umwambi. Hano n'imiheto yiwe. Maniga myambi ya kizungu. A son about that age. Is at home now. Sick. Ibintu yatangaje pe. Bimbaza byinshi ino uburyo bwo kwitabara. Rangije bana y'umuheto we. Babanze neza. Tayari. Bashagutse nkwereke. Rangije umugabo afite n'imitego, afite n'imishibuka. Dai boro bategesha imbogo mu macyamba. Egano umushibuka. Urebe amafaranga yacu twakobokeye nabo nabajura. Kirabanza kirajomera, kirababona. Bari maragenda batega imishibuka basenze ja. Do you hear that? Ureko byumva ra? Arawutega neza umushibuka. Cyaje kiza cyihuta. Barangije. Only got that one shitty L, so I gotta get him off this. Ntabwo byakora mwana. Musense tumufatirana tumutega n'imigozi. Wenda natagwa mu mushibuka aragwa mu mugozi. Tega imishibuka neza. Abagabo bibye amafaranga abanyarubaniya, amafaranga barayabura. Maniga atoraguraho makeya, none barimo arashaka kumbaza andi ari he. Bayamuryoza kiza kirasa. Simbe fandi ayare mushibuka. Habura gate. Maniga arangije urusingo rw'umwojo. Jya gutora imbunda arangije nawe arafora cyangwa mwitako. Ayo msendesha amafaranga niyo nshaka ariko bagabo dusingo kubita umutwe ku ruhara. Barambarana bagabo. Tayari barafu itangira kuriduka. Urubura arayina batakwa mwambi ya muntu. Hano shinga mu mbavu. Kumbe barafu kigabo kiza gutora imbunda. Umugabo yinjira aya mazi abakonje bro. Aya mazi abakonje. Karahindukiye kirarasa. Akagabo karoga karabe ku kahunga hano bari hasi ubumeze nk'uri mu n'ubundi buri mu nyanja. Ariko umeze nkaho uri mu nyanja ifungiranye. Hano haba hakonje papa. Hano usanga ibaza nawe hejuru ku mazi babyararenze dogere Celsius 0 degrees. None ibaze iyo ukomeje ukagendera nawe aho hantu. Hano namwe amaraso agenda gakonja.
hano abameze nkaho uri muri moruge. Hano unoze mu murambo ntago wazabora. Wabora ute? Kwitumera nk'ikintu cy'igiti. Maniga. Tayari. Hinguka hakuno. Tayari. Maniga. Ngabanje fata kabunda. Fucking players! Nagusone. Bacambi kumushibuga ya data we. Mbega umudamu uraha. Tell me. Yes we. Nambi kumushibuka. Kebwe data we. Nagije za gutabara Maniga. Shaka ko nibagira umutima. Kuko ntago ari ibintu nuza Elira yakoreye Samusoni, ibyo Eva yakoreye Adamu, n'ibyo yakoze nguvuga ngo bagira imbabazi. We data we. Mbabaje baje kudushaka. Ndebire. Kuko nanyuga yemse nitira. Aha. Baraza bano ukazo bagira umusoro ugashaka. Ugashaka nk'uyu. Yayimuni yambaye injegeri. Umukobwa arangije ziza hakuno. Burira imisozi. Burira imisozi. Ibi nawe urabyiyumvisha ngo Imana do. Zaji Imana. Zaji Imana ari ibintu umuntu bati kumbe. Biriya ni ibiki? Buriya ni indi. Babonye mugezo bone babyiyumvisha. Ni Dax. Anazariye. Barebye neza. Kumbe kano. Bakundanaga no mambitse umushibuka mu mutwe. Yewe. Dax bamusoje nabi. Kandi kiruka Sheri. Sheri de moi. Ari gihe umuntu avuga ngo yapfuye abati tata. Abatindi baragwira. Ubu komeye ute ujya ngo ava kumwambura. Urafata ugahwanya. Buriya abagore yabuze umugabo we nagapfa kubyizera akora ahantu habi ku mazuru no ku ntoryi kujya bimba ko umugabo atarapfa. Buriya buri mugabo yokoze ku ntoryi duto hagarara ahita hagarara bwuma buri ndakura ukapfa ndekura ntago bikwiye umva ntago bikwiye Sheri wanje tuza ni umva rega ninja gasamburira rema kandi no bahaya intoryi ufite ikibazo mada. Buri mugore y'umugabo apfuye nagapfa kubyakira abanza kugira ngo gakora downtown yakora downtown akumva downtown abantu bari downtown barasinziriye kavuga ati tu rajya nabyemera umva ko biri kose binjiye amashamba kwinjiriye amashamba basigaye ari bangahe wa mbere yakarenze. Sasa buri abantu bamenyereye ubukonje uyu mugabo yatitiye yagiye mu mazi akonje cyane no kugenda aragenda atagenda rebera yenda yambaye yabaye barafu ntabwo ni munumviro kizanjye reka dushaka twicana mu mashyamba areba uburyo nagucanira umuriro. Buriya iyo umuntu atangiye do iyo utangiye kugenda ukumva ntucyumva ibirenge byawe numenya nawe ushinga ukabona guhagarara byatangiye kwanga ukonje bwamureza n'amaraso mwe amaraso ngo aravura kubera ubukonje bw'ikirenga tayari batangiye kwinjira mu bitare yendera hagati y'amabuye. Bumva imbunda ndabonye mwana ndabonye we nturasa bariya bantu dukeneye ko turagera amafaranga ari wipfa kurasa ko gwakibuza kurasa cyafite imishi yacyo uko Sheri wacu bamuhitanye nta gupfa kurasa. Elis tugende peri mwese tukomeze imbere. Nta kimenyetso kigomba gusigara inyuma. Shaka aho twabakwepera barangije kujya babacike neza. Uyu Imana yema aragenda mu rubura ni nk'umuntu ugenda mu butayu umenya yakara ku butayu bwo ni ivumbi ntabwo wapfa kuhamenya ni nk'umuntu ugendera mu cyondo. Barangije bahitamo kugendera mu mazi kuko iyo bagenderaga mu rubura bakareba aho bagiye bakandagira urakandagira ibenge bigacengeramo indani bwatinze bagendere mu mazi babayobye mwana hakunino bro hakunino bageze aha mudamu n'umuhanga zibyo akora bari muri aya mazi tugendere ku mugezi
bagendere ku mugezi tu, bagendere kuri Nyabarongo. Umugabo mugezi nakabaraga yojya mu bizi bikonje na mukanya yarayavuyemo, arimo aratitira bro. Barangije aho bakandagiye bafata umudamu, afata igiti agenda asibanganya aho bagiye banyura. Bavuye mu mazi, afata igiti agende aho bamaze kunyura ahasibanganya. Banaho bakomeza imbere. Baboje rwa rukobwa rwanuza rwa Serena kuba rwagenda rurasushaka kurasa umuntu kandi bakurangiye aho amafaranga ari. Muri make Pocho baramushaka ari muzima. Hakuno mwana, come on muze. Bano bakomeza imbere, turore birahirira he. Bahise Icefall. Nakubwiye bitandatu radiyo cyo kirimo papa. Ni kuri wa eshatu akadomo igita akadomo net. Ukarya show kuri filime za Sankara Junior ndetse na Dylan. Neches. Bageze hano. Brits. Yeah. This is a hunting ground. Ati buno n'ubutaka bwo guhigiramo. Hano naho bahiga. And it's Michelle Beer. Zabeya. Talk about your bullshit! Padiri waje kabanye mu mutatu. Iki ni ikimenyetso cy'abahigi nyabuna. Bakivuga reba imitego. Wa mbere agwa mu mutego. Wa mukobwa Serena. Nganda. Ngambaye mu mwoka pfamwe. Hano ngo bategera amadubu za Beya. Kumba bandi baraho hafi. Aha. Vana mikirenge nago nakibaramo. Nago byashobokera. Kuri no. Sanga ihangane. Rangije. Ende truwa. Aiwe. Subizamo. Mura mikirenge baramuterurayo. Mezeneza. Aiwe. Bare muri quartier z'abahigi ngo bahigiraga mu madubu. Padiri yabonye ikimenyetso y'ababwiye amugira umusazi. Abana bagiye mu bintu by'Imana winduka ingoswe. Kumbe maniga ari maratitira. Bageze no misozi miremire. Aragisanga ari nk'ubuvumo. Abakujya mu buvumo indano kitsimbamo. Hano bacukuraga peteroli. Bakomeza indani mu buvumo. Watch your head. Funganwa n'umutwe wawe utakubita ku gitare. Abagabo bageze arahwera. Hano bona abara abahigi usanga aro hasi agateremusi kiwe akabinika. Hano nago bari butubone nago batuvumbura hano. Hano twinjiye mu buvumo indani hasi cyane. Gabanje kuvana mu byagenda bikonje, abanaho barakisunikiza na mugenzi wabo wakoze iki? Igisongo cyacumise mu kaguru ko mu kirenge. Gatinze. Hano harahama bandi yabonye akazu baza barasa. Akazu batazi ngo nakabande ndani. Cyano dutara. Nakundi tu. Nakundi. Nganda. I got it. Ndabyumva. Highway. Do it! Kuramo. Hano bafite ka medical kit. Hano megikweto. Highway. Ambarane bisogiso babe bakoze mu biringiti. Uburyo nabukonje bwinshi bwakugeraho. Highway mana we. Almost. Fuck! I'm gonna fucking kill them! Ndabica n'abamara. Bica tubura amafaranga. Ahubwo twanababuza. They're long gone by now. Bacomotse kare. Yo, fuck this. Igipadiri wafunze urunu. Buriya uzi kwirukansa umuntu muri quartier azi neza. Uri mu mafuti. Maniga araje nabanza vanamo ya myenda yari ikonje, bamushakira ikintu cy'ikibaraho. Kimwe mu bintu yitwaza, yambara ikibaraho avanza vanamo, bacanye umuriro, yekera umuriro. Sheriff mugeze afaza kumfumbata gake arebe ko bakoze. Amushimira. Is it true?
What Jed told me about you? ese byo haro kuri byo Jed yambwiye kuri wowe Wife? kuri murashaka umugore wawe Not looking for her. ntabwo rero murashaka umugore wanjye She's dead. yarapfuye iremoro Drake, bana Drake arakirya gapana it's on me. No, byose biri kuri njye ndekera uwo mwanda bana hano turi ikipe and we're stronger as a team. kandi ubwo turi ikipe twese turakomeye we are strong as a team We'll get them. turaza kubabona nugira ikibazo Much money. hari amafaranga menshi Keep everyone together as a team. I mean, twese hamwe nk'ikipe hari amafaranga menshi sibyo ko nk'ikipe twaba dufite imipango itandukanye me and Dax, n'umugabo wanjye Dax twari tugiye we're gonna. nyuma yo kubona amafaranga Mina, mba Sierra I don't see you wiping no baby. mwari mufite gahunda yo kubyara mpita mbyumva si mwari couple se buri couple ikoze ku dufaranga ni rubuto ni ukubyara nta kindi oya Sure. ntabwo rero mu gahunda ariko niko byari bimeze She OD'd. mugenzi arimo arabwira mugenzi Sherifu Yeah. ati umugore wanjye yakoreshaga ibiyobyabwenge ariko ntabwo byari nk'ukuba nk'umujanki We lost our daughter, Kaya. mbere y'abandi twanze kubura umukobwa wacu I was in Afghanistan. bapfuye muri Afghanistan She got some kind of infection. umugore wanjye yaje kugira ama infection yo mu bihaha buriya benshi mwumvishe infection mwumviye ibya downtown ama infection ni imyanda yose iterwa n'ibintu runaka yaje kugira ama infection mu bihaha kubera ibiyobyabwenge yakoreshaga nyuma igihe hakiza guhagarara abantu mukunda ibitabi man nuko rero naje kuva muri Afghanistan ndatambwa bari soja bwayi Already gone. She wouldn't let me touch her. ati nasigaranye umwana wanjye Mia usibye ko umwana atemera ko nanamukuraho Came to the house was just silent. umwana yabaye mu nzu nameze nk'igiteta cyangwa se umwana ukiragiye I don't know what the fuck to do with the pain. He's like, uburibwe bwarandenze rero umwana wanjye aranyemera nk'umusazi umwana nawe nashaka kumvugisha narakomeje ninywera inzoga mera nk'umusazi burundu umugabo yaragiye amara imyaka muri Afghanistan mutatareba umuryango we Dad, when I found her, ati mu nyungu naje kongera guhura n'umwana wawe nawe naje kumva ngo yarapfuye mba nta gahinda this is hano hari impamvu rero nanze kuhava niho ku ivuko ry'umugore wanjye the only place where I feel close to her. iyo nje aho umugore wanjye yakomokaga nibwo numva ko baswenda muri hafi sasa hakuno padiri aho ari igisamba dore rwa rugezwe rumwe rwari ruramya yohereje umukandara I know. ndabizi Drowning that car today, I deserve this. mwana reka mwe inzoga n'ubundi nari mpfiriye mu modoka nkwiye kunywa kanitema mbinywere There's a chance at a second life. uyu munsi haracyari amahirwe y'ubuzima bwa kabiri I grab what you can in the first one. ibiga byaramubwiye bwa mbere ngo kimaze nk'amezi atatu kiri soba none cyasubiye ku nzoga It's my opinion. mani ni cyari igitekerezo cyanjye bifata uko ubishaka nacyo nanjye naje kujya mu buyobe kugeza aho naboneye Imana This is too high, doesn't exist. mwana hari n'amahirwe avuga ko Imana itanabaho bana bakiri aho bumva hari imodoka irimo iraza Now roads though, they exist for sure. ndakeka ko uyu nguyu ari Rhodes wa musaza filime itangira wabahaye diri yo kwiba amafaranga abanyarubaniya Mr. Rhodes, thank the heck. nyakubahwa Rhodes umuntu akwiye gushima ijuru ko akiri muzima mukingurira rwose ni nk'aho ariwe bosi wabo muzeyi le grand bandit Mr. Rhodes. nyakubahwa Rhodes No, this looks, but we got everything under control. ewana ibintu rwose ntabwo uko bigaragara ariko bimeze ibintu byose biri muri control It's just a game warden and a poacher. ati rwose umuntu wahanganye nawe ni Warden ndetse na poacher umwe no muhigi umwe This was not meant to happen. ntabwo byagomba kuba bosi bamwishe Dax, bishe Dax sheri wanjye umva sister mwana wanjye Pay for this. bazabyishyurira we nturire sibyo bazabyishyurira arangije sasa hakuno
arongera avanayo umugenzi agafoto ka madamu. It's beautiful. Yewe ni byiza. Yafashe idarapo yinuzaye ikimenyetso cyo bambaraga cyo muri Afghanistan. She wanted me to wear it if I went on the mission. Yajyaga makukana ngo uzajya nkambara ko ndi kuri mission. Bring me home safe. Yajyaga mwe nkazanga buri muhira amahoro. Some pretty powerful medicine. Yatona umuti ukomeye cyane mu bantu binaha. Kandi nawe yambara ihembe. Do. Spirit guide. Nambara ihembe ry'idubu. Nako ni iryinyo. You know what her Ni ibintu twizeramo mu bantu binaha. Ni cyaro cyo hakuno. You've never felt her spirit? Ati nusina kujya mumva roho ye ikuri hafi. Bafitanye imyizere yabo ya gipfumu. Buri gihe cyose muranizera ko roho ye ibindi ruhande. people. We have a cleansing ritual. Abantu bene wacu bafite imigenzo bajya bakora. Akenshi ifasha abantu kunamira babo bakakwegereza roho y'umuntu wawe. Baramushika ukajya wumva kuri ruhande. You can't bring Mia back. Kimwe nuko utakomeza kwibagira umwana we Mia. Of the guilt. Uzakomeza wishinje byinshi. I want you to live, Harlan. And you know that. Kagusujya yibuka ko niba umugore yaranapfuye yakwifurizaga ibyiza. Yifuza ko wabaho. Is that home isn't a place. Hari ibintu mu myaka 2 tumaranye mwabana mwe nyamabwire ni imuhira ntago ari ahantu. It's the people. Ahubwo imuhira ni ahantu dusanga abantu bacu. Buriya mu rugo ntago ari inzu uba wicaye mu no. Imuhira cyangwa mu rugo ni ahantu usanga abawe. It's what we have right here. Niyo mpamvu turi hano. Family. Turi umuryango. And when you're family, kandi rero muri umuryango ntagomba kugira ubwoba. can handle just about anything. Iyo muri umuryango ikibazo cyose cy'abateye muragikemura. Think how baravugira ku cyuma. Just Ellis. Hano nakandi kantu karambitse hasi. You're on the streets. Hari ibintu nabonye mu nzira. Taught you everything. Nabigishije kimwe mwabana mwe. Yes, you're rero cyo hari ni kimwe. Wild. Bamwe muri twe baracyameze nk'abana b'abasazi banitwara nayo buri gihe. But hey, avuga yegera iki ngiki. That's the privilege of youth. Ati byo nimwe urubyiruko rw'enjoying. Loyalty is expected even from the cutest. Ariko rwose kuba umunyakuri ari gihe bikenerwa ku muntu umaze gukura bitewe no bakorana. I met that fag friend of yours in that shithole. Hari abantu bagenda bagashaka izindi nshuti. Wowe ni bande mwavuganye uri hirya y'umugezi ngo batugambanire. Urebe. Agizana rye yitwa Ndera. Hari umwe muri twagiye agambana n'abantu ababwira diru y'amafaranga yacu ngo baze guturaburiza tuba tumaze kuyabona. Hariya ni Etheny. Mr. Rhodes. Nyakoba Rhodes. Wisakuza. Tuza gushaka amafaranga ari abantu warabuye ari mu witwa Etheny ngo baze kudutega tumaze kwitorera udufaranga. Baretse gato. Namukasino cyo uwo Etheny. Steal the money. Arangije yemera ko yari butwibe amafaranga. From us. Bari buyatwibe. Naremaze kumukata intoki 3. Bana y'icyuma. 2 more fingers. Nongeye kumukata izindi 2. He told me that it was you. Ambwira wamutumye ko yari wowe. Plan this. Kwa rero wapanze ibi byose. Ako boss. Mr. Rhodes. Nyakuba Rhodes. This isn't what it looks like. Ibi ntago ariko bigaragara pe ntago ariko bimeze. Turi umuryango. Tumbabarira. Tumbabarire. Turaza gushaka amafaranga amaze amezi 5 twarayabuze. Aho tuje kuyashakira ukagambana ngo baze kudutega tumaze no kuyabona. Baturye boro yacu. Fail, be weak. Isn't it truly divine? Gutungurwa ni ibintu byiza. Ariko Muretse tutuza. Sorry. Itonde. Itonde. Babarire. Cyuma munda. Mumpyiko. Mugabo nambabaza. Igisubizo ni hoya nago nakubabarira. This weakness. Kubabarira nazo ari intege nkeya. Hari umuntu abakeneye guhanwa. You're a piece of shit, Alice. Ellis watubereye inyatsi. You don't deserve to be part of this group of one. Nagomba kuba muri group nango bikwiye. Padiri mugenzi. Padiri. Kiwerewere amafaranga twarayibye. Turayakobokera. Amafaranga yacu twakobokeye. Or we kill the warden. Ejo tuzica warden. Ndetse na mpocha. Nta kindi. Niyo gahunda yari nta yindi. They'll come to us. Bazaza kudushaka nta bindi bisigaye. Masaha y'ijoro. Baraye kuri ka kazu.
hari n'abandi birariye he imvumo dore jambo akavumo ryavuye kumbe Wadeni ntajya aryama ndamanye nta mutige ndimo na filime ngumva nafite n'ubwoba bwo kumureba bazo umuntu afashe umunuza mushibuka mu mutwe aha abagiriyo bajya muragenda ni mushaka nzabanza noneho akarenza ibyo banahawe ijambo aragusiramura nta kinya wasa kuda aramuhoteye kandi amaze kunyeke bakakwambika ipingu ndabeshye se Little girl, the elders would bakomeje mu mugezi baje baganira mu gake gake go back to the caves and eat and sleep. ati abasekuruza banje bagiye babaye mu buruvumo buraramo banabuturamo barimo baragenda Oz abandi bari hakuno wewe ngwino tujyane urebe abandi bantu babonye mu buvumo wawe guma hano bemerera Wadeni kuza yagerageje kumwica yaramwishe gice mukobwa wacu sasa uyu mugabo bano ni bene wabona umugore we arakibazo na They've been tracking us. bari barimo baraduhiga Doesn't like you. ariko arakuzi nubwo atagukunda Out of the community. Took her to yavuze ko abambuye umwana wabo the city. barashaka kutujyana mu mujyi Got her addicted. ntabwo ariko byagenze No, wamwesheje ibiyobyabwenge told you ndakubwije ko urugendo n'umusirikare muri Afghanistan mukobwa wabo nagarya amwesheje ibiyobyabwenge we lost our child. twabuze umwana wacu I watched Mia grow up. nabonye Mia akura Family. She was happy. ati rwose ari umuryango wanjye yari yinezerewe Took it away. urangije twambura umwana wacu ntabwo namubambuye namukundaga yakabaye akiri muzima numva ntunkoreho Not have time for this. ntabwo dufite umwanya wo guserera sibyo Oz are chasing us. They're abantu baradukurikirana baratwirukansa banishe Jade. You have a duty. uri niwe mukuru w'umuryango ugomba gufata inshingano Not to him. ntabwo ndafata inshingano ku bandi ariko atari we ariko njye ni imbohe yanjye ni prisoner wanjye nawe namyana kuri sitasiyo banza mukore iperereza njye nawe dusangiye amaraso y'abantu bamwe turi ubwoko bumwe ariko uyu munyamahanga ntabwo umwizeye More people believe it. abantu bacu bizera ko roho za bene wabo zibana muri kirere abandi bakizera ko zo mu mazi ariyo mpamvu batinya amazi cyane They live in the dark, away from the sun. hari abibwira ko ari roho ziyica mu mwijima kugira ngo zijye kure y'izuba 10,000 years ago, before the Napaquai came, ati rwose hari abijyaga bibwira ko abanapekwene mbere yuko bazana imyaka 1000 explosive gas in those bottles. ibintu mubona bimeze nk'ibinuza nka bubbles ni gaze metani muri aya mazi rero mucunge intambwe zanyu uramutse urahamye gatoya wagira ibibazo birenze baraje paka hakuno do hano hari ubagotewe hakuno kubera kubura icyo bakora akaba ari bize nkarimo araroba buno ubutaka bwacu kandi nawe urabizi basogokuru banjye bigeze kumbaza rimwe gwese ni generasiyo zingahe bizasabwa ko duhuza n'ubutaka dore nawe nkuko nkureba nawe igisubizo urakizi about my connection. wimbaza ibijyanye na connection z'ubutaka n'ibiki You sold out. I'm protecting our home. ariko nawe ibyo nkora ndimo narinda iwacu ndimo nacunga ibyacu byarabuze Help yourself to some food back. mubanze mugende mwifashe mbone n'icyo kurya ibyo kurya dufite byinshi hanyuma muze kureba buryo ki mwava hano kumbe Rhodes na gengo yiwe muzehe So, none hariya turimo turajyayo Cleaning your mess. ngiye guhanaguraho umwanda wanyu bagiye guhanagura umwanda ngo ni ugushaka Wadeni n'abandi kumba bahakuno ndabona hari hano hantu rero Right out here. It's way off track. hano umuntu yayitsimba iminsi mikeyi Call us. icyo ukuntu batwita ngo tumeze nk'umuvumo wagurishije iwabo. This crew is chasing us.
Igihe ngo rero irimo dukurikira. They're after me because I know where that plane is. There's no Ye barimo baramiga kubera ko nzaho indege yabiri. reason for you to put yourself at risk. Dera najyaga nagushyira mu byago. My land, my people. Dera no ubutaka no bwacu bantu nabacu. Land, right? Ngomba kurinda bene wacu kandi izo nshingano nk'umupolisi. At reception, Sheriff Raleigh's on his way. He's 15 minutes. Sheriff Lorraine ari mu nzira arimo araza hakuno. Turatugiye gutaha mu kanya. Lorraine ngo yamurangiye ngo hana baherereye. Sasa hakuno. Bana babanje kuza mu kagigi. Niga hakuno. Hano dore hano banatamporeza amasaha ozari. Komeze hakurya. Hano bari utuzu bakoze bakaza bagashyiramo indobani. Unfinished business there, Chief. Chief, hano business zitaraye. Kandi kazi nuko zambarza kuroha. Back here to my land. Bamusenze wagaruye uburozi bwa mbutaka bwacu. Muri bene wacu. I want you to know that the crew that's chasing us, they're looking for this plane that's at the bottom of the lake. Muze nashaka kubwira ko abantu badukurikiye barimo rashaka indege yaguye munsi ya barafu. It's filled with cash. Yuzuye amafaranga. Millions probably. And they're chasing us. Na miliyoni niyo mpamvu barimo barankurikirana. Not that money. Nge ntabwo nshaka ayo mafaranga pe. And I was thinking, narimo natekereza. Maybe you, your people, Mia's tribe. Sinzi kwenda we na bene wanyu ndetse n'umuryango wa Mia w'umugore wanjye. Ariko mwakwihisha. Hanyuma. You think you can buy us off and change your luck? Uracheka wadushukisha ubwo faranga batwimura hano. I'm trying to pay you off. I'm trying to do something right. Nagerageza gukora ibintu bizima ntabwo nje kubagura. Muze abara hari mararoba. Sasa hakuno hari abaje mu mujyi. Muze Rhodes n'abasore be na padiri wabo. Ben. Life is like a choo-choo train. Kuki ubuzima. At any station and then move on to your own liking. Ubutamira nka gari ya moshi aho ubwerekeje akaba ariho bujya. Repent and be reborn. Ati nyenezerera Imana ko Imana isaba umuntu wicuza ibyaha akanongera akavuga bundi bucya. Nibyo nizereramo. I had an interesting conversation with Alice about that yesterday. Ubu mfite amatsiko yo kuba nta kiganiro wagiranye na Alice ejo hashize. Ko amahitamo umuntu agira mu buzima niyo amuyobora aho agomba kuba ari. I'd like to forego my share of the money, Mr. Rhodes. No. Ati amafaranga yanjye mugabane wanjye muzawutware. Oya ntawe dukeneye. Please, all I wanted. No. Icyo nashaka hoya. Twayibye hamwe. You. Alice yaragukundaga. Mike. Uyu niba ari baramukeka. Only God can forgive me or give me the punishment I deserve. Ati Imana nyine ni yambabarira kandi kana manijyano nkwiye. Nawe nk'umwana w'umuntu. Okay. Ikirimo kiraza cyari cyo cyose. Kirimo kiraza vuba byihuse. Niba ari amafaranga tugiye kwashaka hakiri kare. Badure n'amafaranga nta nayashaka. Pen. Choo-choo. Sinigata bega tochi bro. Wayashaka kutayashaka na yawe. Bano bakiraho Sheriff zimuvana mu mujyi. Aza kuri cya cyaro. What happened here? Yagenze bitera. All over for you. Naje mashaka. You playing any role in this? Hari abantu batanu bari bandi. He helped. Uyu yamfashije umutunga intoki. You sure? Yeah. Uri sure? Sawa. Got called it in. Backup's on the way, but we gotta go. Mbaragose nahamagaye backup. Ariko tujye tuva hano. How much backup? Wahamagaye abantu bangarikise ba backup. Enough? Baba hagije. So where did it happen? Byabereye hese. They talked us out in the No. I mean, where is it? Ai iri hehe? Here's what? Enyisumbaza. Headquarters wants to know where that plane is. Kuri headquarters ashaka kubamenya ngo indege iri hehe. Buretse gato. How'd you know there's a plane? Wamenye gute ko ari indege se? Urebe! Aje avuga ati ngo mbwira indege iri hehe. Umukobwa atari kose. Wamenye gute ko muri deal turimo harimo indege? You mentioned it when we Wambwiye kuri ku cyombo. We're talking on the radio. Tuvugana ku cyombo. Sure I didn't. Ntago nigeze mbwira ibya n'indege. Nakubwiye ngo turakurikiye muze mudutabare nta kintu arengejeho. Bandiga banza uzana umuko.
Listen. Bamubwire. This is a very important moment. Aturi mu gihe cy'ingenzi cyane, sibyo? One that you're gonna look back Bamubwire. years from now and realize how amafaranga ari muri ya ndege n'amafaranga tutakora no mu myaka 20. Ndashaka kubimenye. La Ray gute wabikora? real good here, Annie. This isn't like Vane umva. this. Ntabwo nakwiza karori makora ibingibi. Anne, Bamubwire. it's their money, Annie. Mbabare bagabo n'amafaranga yabo Annie, sibyo? Just we're giving it back for Christ's sakes. Reba ubuzima tuba bwo muri quartier. Bamwavuye ko bagwa ngahe? 5% of whatever's on that plane. Bambwe ko barama 5% bitewe n'amafaranga ari muri ya ndege. 5%. I'd gladly. Ushobora gusanga 5 ngo turebuka gabane. Harlan, right? Ntabwo ibi nabyemera. Uyu mugabo Harlan barashaka kumwica. You're such an asshole. Umuswa wamusenze uri umugambanyi. Umva hasubira inyuma. Kimutunga imbunda. Bazo mereza imbunda yawe Sheriff barayimwaka. All right? Sibyo? Get in the goddamn car. Let's go. Jya mu modoka nona. Come on. We Harlan. Bati bikapu byawe zo tujyana uza indege iri. Nobody try anything. Atagira umuntu yarize mu by'ubuswa. Give me the bag. Mereza igikapu cyawe. Zanana urukapu. Ndani mu modoka mwembi. Jeje gusa. Atagira udukurikira maniga bamwemereye 5% bitewe n'amafaranga ari muri. Atagira umuntu uzana ubugoryi. It's gonna be okay. Biraza kumera neza. Where are we going? Turimo turageye. Where's the plane? Ntabwo indege iri. La Ray tubwire urimo tujyana. Maniga roza indege iri. Abo ko barakumbi bahagambanye na mugenzi wa musherifu. You good, man? Meze neza mwana. Trying to take the edge off. Ibintu byatangiye kutuzambana. Bamusenze wimwe itabi. You idiot, you're gonna blow the whole lake. Iyo mugezi wose wahituturika. Methane. Barimo gaze metane. Hey, Ntabwo hano wanywera itabi. after we get this money. Iyo tumara kubona aya mafaranga. Right. Ibintu bizamera neza. Peni yarahindutse rwose agiye mu mana. Ngabari yasha. Ubwo naje arajomera. That's the sheriff. Uriya sheriff. You got him to bring them here? Wamuvugishije kugira ngo bazane. Erega ndi mapanzi. Kumbaza yihuta. Sheriff. You realize handing me over to them, you're giving up millions of dollars. Ese urizera ko abagabo n'umara kubama bari bugwaye amafaranga. Why would you do that? I can just take you to the plane. Ase undi wakaza nyanga kujyana ku ndege kuki wabizera. Ushobora kumara kubama. Indege siri. Nayo bakakurasa ntuyaryeho. Word that you're gonna let us go. Yeah. Banzu ngize dakutana cyuri utari buntange. Ndabikwijeje. I got a GPS tracker in the backpack. Reba GPS tracker mu gikapu cyanjye. Hariho za coordinates. Mu gakapu kari hejuru. Nako mu gafuka kari hejuru ku gikapu. Shyiramo intoki. Sherifu. Bombi daya reba arimo agashibuka. Umutindara. Tayare. Arambwiye ngo ariya mu bandi. Ngo nawe nubanjanira. Nawe barakurasa ntayo bari bugweho. Modoka itayirenga. Nekira? Binibyo bita inyatsi cyangwa? Agabo zivayo. Sherifu ubutoki barabuciye. Ani. Sekure ba mukobwa. Tayari. Murugo ryo cyafite imbunda. Ayiwe. Chika. Reba intoki. Ayiwe, mana. Hey! Back! Chunga urasa. Brett. Ani urangambani.
Sheriff. Yewe mvandi. Ifa kurasa. Nobody's betrayed anyone. Nta muntu ugeze agambanira undi mwana sibyo? Anything stupid now. Ibintu byiraseri cyane. Kubera iki saru warashe? Warashe mu mutwe. Kumba arabigize. Arabize banyiri ifaranga ryabo barashaka ipinda. Wewe urasibona neza utarasa Poacher. Uyu mugabo aratekanye ko ari uvuza amafaranga ari yahuze ndegiri. Ntago bamurasa. Stay down. Ani we guma hasi. Kabunda ka Sheriff arakabona. We nta muntu wamurasa kubera yuko niwe uzi aho ipinda riri. Anaga gikapu. Tayare. Cyagikobwa baragiha. We kimurasa mu kadako hasi. Maniga bamwongera mandi. Tavahuri. Get the fuck over here. Wewe nawe ngwino hano. What you want me to do? Shangoriki. Shangoriki we murasa buretse. You, Poacher. Wawe Poacher. Lead us to the plane. Watujanye ku ndege. And? Nona kandi. Kind of dispose of the lady. Madamu we mutemu mazi nta kibazo. But I thought that... Do it. Naketse ko kora ibyo ngubwiye wimbya byaketse. No. Oya. Do your own dirty work. Ekorera akazi kawe kabimwirasiri. You've killed over 100 people and now Wisha abantu barengeje none kwica umuntu webaye ikibazo. Padiri mugenzi yararokotse. Fuck you, Rhodes. Eryaga Pan Rhodes. Padiri aramwihera. Nako Rhodes arasa Padiri. Maniga. Yanze gukora ibyo sebuja musabaga. like Rhodes. Buretse. There's a second chance. Ari amahirwe ya kabiri. Ndacana ya mazi mwese murapfira hano. Kumbe harimo gaze metane muri uyu mugezi. Muri uyu mugezi. Tayare. Noza atangira guturika. Noza atangira guturika. Tayare. Tayare. Uzu ubwenge nave hano. Tujya ku butaka. Uzu ubwenge hano yacomoka. Alan mugenzi bamurashe mu nda. Dore ngo baratangira. Bo ibyena barabizi. Ibyena barabizi. Umugezi wuzuye mu za gaze metane. Iratwika bro. Methane. Maniga yaje hakuno. Beno byabaye inyatsi. Ani kureba mukobwa aramubura. Ani Poacher yumva ikijwi. Aramagara Poacher. All you had to do Ibyo agomba gukora was where that plane was. Bari kutwebwira indege rwatujyana. New deal. Ndero diri banshaje. Urahanjyana And you both live. Mwembi babiri mubeho. My word. Nabibijeje. Ntabwo wakwizera ijambo ry'umwicanyi. Now where's my money? Amafaranga yanjye ari he? Lady, Poacher. Amugore naye Poacher. Better go. Ndeka umukobwa agende. Left. Arasiru gutwi kubumoso. Baniga niyo strategy wakoresha. Get the fuck up. Aguruka. Look at him. Fucking look at him. Banzu murebe. Remember, he's the one killing you. Umenye gari uri bakwica. I mean, You Ntabwo ari nyumva. I Ntabwo yumva buretse. Ndakwereka. Tayare. Mukobwa agiye kurwana. Baniga bana murashe mu nda ariko ndacyahangana. Bwire. the plane, Poacher. Njyana ku ndege. Where's the fucking plane? Ndege iri wa musenzi we.
Fuck you. Ijaga pando. Mukobwa yamutuyeho icyato. Baratangira. Yarashe manigarenga. Neuza indegiri. Neuza indegiri. Arangire gutirisha umuntu. Fatani ngashya. Cha ibikomeye ite. Kurugongo. Last chance potion. Mahirwe ya nyuma musenzi we. Where is it? Ndegiri he. Senga muruta cyane bamurashe. Where's the fucking ndegiri wa musenzi we. Yakobwa kamwipangarikaho. Tayari ku ruhande. Kigabo baracagigira. That's wowe. Faranga bayinyatsi. Giti mwijosi. Oh. Chebwe tata we. Nagagasiya mu mazi. Oh. Mugabo ariko nawe ntariho. Ibya biri nk'umuntu ari hatariho. Bamurasha amasasa ashoboka. Umukobwa yo gutwi baragutonoye. Mugenzi bari ruhukije. Nambara barayirangije. Igisigaye nabo bagende batora amafaranga bayarya uko bashaka. Ndakeka n'agafilme kagenze nemucikuzwe cyane cyane Samano bakitaga Icefall aracyari mideya nkomeza mbwa ku bindi bintu bibanezeza muzaje musanga kuri YouTube channel yanjye ariyo Sankara the Premier nibibagiye gukora subscribe like na comment ndetse unamfasha gusharinga urabo nshyigikiye ndabakunda cyane hasta la vista. YouTube channel yanjye yitwa Sankara the Premier. Skr. Parika. Parika penso sovarava hunko vago kovete peche. Wasu vakereche koba tije sena mara peki. Wasu vakereche kejaba robona peki. Wasu vakereche. Wasu vakereche abahungu bashaka riski. Isaka nipaki. Bayibo n'umuziki dora bakati sinichi bicha ndimitsi akunda umusatsi yanjye agendera gati kura jondapa nabisanganye tupa kuri slay indinzigo sinaguta mu mago zubare wisanga mwiyarara stile yanjye bigipara nta numwe kuri nge uri kamara Parika Kapenzo sobara bahungu bago kubete peche wasu babwireche ko batigeze n'amara peke wasu babwireche ke byabarobona peke Parika Benzo sobara bahungu bago kubete peche wasu babwireche ko batigeze n'amara peke wasu babwireche ke byabarobona peke Parika Benzo sobara bahungu bago kubete peche Parika Benzo sobara bahungu bago kubete peche Hejuru hamwe hataba imvururu abashashe mubaha agasururu kururu menyisa cyari nk'abazuru wakabi haribi beste muri babifuza kukira hasi tubakome basi reka tubateri pasi injyana yanjye isaba umusosi n'ibisaba pose swazi 21 Babyloni nta kintu zintwaye uwanyanzubu yaramwaye injyana yanjye nta kintwaye bifuje ko mpora nimba aho bigeze baransaba ikimba n'igisimba muri iri shyamba ndindwanye muri uru rugamba ninjye musasa w'ejo hazaza
dirinda twaza ceka amabenge ndi muri ringe shumi zanjye super ring jana bimunjiza nkuzanya agakiza ndatuje nk'umusaza ceka amabenge ndi muri ringe shumi zanjye super ring